Zdravlje, svima gledate Game Time RS, danas igramo, kako se bre ovo zove, šalim se naravno, danas igramo parkour na Valcraft serveru, wow, da, inače moj omiljeni server. I idemo u mapu, prošli put smo igrali mapu Ice, a sad idemo u Mushroom, pečurke. Ok ljudi, evo nas u Mushroom, dakle, hoćemo značiti checkpoint, dakle, ne, pao sam. Ok. Tako je bre. I prvi checkpoint, evo ga. Idemo, skači bre. Sad ovdje treba skočiti, ok, onda ćemo još jedan checkpoint staviti. I evo nas. Možda i ovo nije toliko teško. Woo! Ha, ovo sam iz prve. Prešao što ima tamo gore. Ok, znamo sam neki kovčezi. Dakle, ovdje idemo. Ajmo ovdje checkpoint stavimo. Hopala. Hopala. I hop, to je to. A, ovdje sam failao. Tako je bre. To je to. Stani bre. Evo ga. Ne. Ok ljudi, brast ovdje laguje, ne znam šta vam bi stvarno. Ne bi pojma. Idemo dalje mi. Ovdje i to je to. Pa gdje sad? A, ovdje. Jede tu i jeste bre. Stalno checkpoint stavljam. Nadam se da ne smeta. Mislim što bi vam smetao na kontam. I ja kenjam. Stani dal, aha. Ovdje je logičnije se ide. Sad ovdje ovako. To je to. I još sam jedan skok, mi 9 ovoga. Kako da skočim? Kako da skočim tu? Sad mi bre treba da... A, sad sam skonto forum. Ok, vraćamo se nazad. Ovdje treba da idem. Ok. Hopa, ništa. 100% tu. Ja mislim da je tu, da. Možda i odavde. Ja, koji sam noob. Ok ljudi, prasto je da laguje. Ovo je bilo pomalo čudno. Ja sad nemam predstavu gdje treba ići. Da li ovdje, da li... Ma nije bre ovdje, šta mi je? Ovdje logično treba ići, da. A jebi ga. Uvijek ili prerano ili prekasno. Ajde, brate, pa da li je moguće? Što je kucao vote? Zašto vote? Water. Jo ljudi, ja ću pauzirati, dakle, ne znam, ako skontam neku foru, ono, ajde. Dakle ljudi, to je to, otkrio sam da je treba, to jest nisam, još odavno sam otkrio da je treba tu. Dakle, uspjeli smo tu da skočimo i idemo do tamo. Čekaj bre, checkpoint, juh, znači nisam stavio checkpoint. Ajmo, to bre, tako se to radi ljudi. Pobjeda, pobjeda,
pobedili smo ovu parkour mapu, to jest u njoj, prešli smo je. I hvala vam što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste uživali. Mi se vidimo u narednim klipovima, evo ga Facecam inače ima. I pozdrav!